Ndabasubiza cyane bakunzi ba Rwanda TV, mbifurize gukomeza kumera neza aho muri hose. Nanone reka nongere nsuhuze abasportifu cyangwa se abantu bakunda umupira w'amaguru, abantu bakunda football byahamye. Ndabasuhuje cyane aho muri hose. Derukana mu gice cya mbere turimo turababwira amateka y'umukino wa football mu Rwanda igihe watangiriye, turazamuka jugujugu tugera 2025. Turimo turavuga amateka ya football mu Rwanda, dufasha abantu bakunda football kumenya ese football yatangiye ite, imeze gute, bajya ko nyine yagiye izamuka step by step. Uyu munsi noneho ntabwo tugiye kuvuga amateka, ahubwo noneho tugiye kuvuga amakipe tuzi uyu munsi akomeye cyangwa se ari mu cyiciro cya mbere, noneho tuvuge n'igihe yashingiye. Ko wenda urugero ushobora kuba umufana wa APR, ushobora kuba umufana wa Rayon Sports, ushobora kuba umufana wa Kiyovu, ushobora kuba umufana wa Mukura, ushobora kuba umufana wa Etincelles, ushobora kuba umufana amakipe nyine tuzi akomeye yose, ariko utazi ngo yashinzwe ryari, yashingiwe ariko reka maze ngusabe gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukomeza kubona ibiganiro byacu dukora ibiganiro byiza birimo ubwenge kandi bitavuna mu mutwe, ku buryo nawe ubwawe ujya kuganiriza abantu bakumva ko ufite ibintu bishyashya uvuga udasubiramo ibintu bimwe. Ngende muri Ngoma Frank twatangiye. Ubundi ubushize nabwiye ko football mu Rwanda yatangiye kugaragara ku mwaduko w'abazungu mu mwaka w'1920. Ngenda mbabwira ukuntu byagiye bizamuka n'ukuntu football yagiye itera imbere, by'umwihariko u Rwanda rumaze kubona ubwigenge mu mwaka w'1962. Abarebye, niba utarebye ikiganiro wasubira ukakira kugira ngo uze kureba n'iki ngiki bigufashe kumva ibintu neza. Twagiye tugiye kuvuga amakipe 9 ari mu cyiciro cya mbere. Ubwo umva tutashyizemo nuko ntago hariho amakuru yayo yuzuye igihe yatangiriye naho yashingiye, niko navuga. Bivuga rero amakipe 9 ari muri shampiyona cyangwa se amakipe 9 ari mu cyiciro cya mbere. Ikipe ndi buhere suvuga ko ari ikomeye cyane mu Rwanda, ahubwo ngiye ndahera ku makipe makuru nyine, amakipe akuze amaze imyaka myinshi. Ubwo iyo mba tuvuze bwa nyuma niyo kipe iri bube yarashinzwe bwa nyuma mu makipe mvuze. Twagiye ikipe yashinzwe bwa mbere ni Mukura Victory Sports. Mukura Victory Sports yashinzwe mu mwaka w'1935. Numva ko ari kera cyane. Ishingirwa i Butare. Abafana ba Mukura reka mbasuhuze aho muri hose, mutere comment mubitwereke. Ikipe yashinzwe bwa kabiri ni ikipe yitwa Etincelles. Etincelles yashinzwe mu mwaka w'1962 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge. Etincelles yashingiwe ku Gisenyi. Abakunzi ba ikipe ya Etincelles ndabasuhuje cyane aho muri hose, nange mubitubiragirize muri comment niba uri umufana w'ikipe ya Etincelles. Ikipe yashinzwe bwa gatatu ni ikipe yitwa Kiyovu Sport. Kiyovu Sport yashinzwe mu mwaka w'1964. Numva ko nari ikipe imaze igihe kinini cyane. Urutata ndabasuhuje cyane aho muri hose mubitugaragarize. Ikipe rero n'undi kimva ko ari Kiyovu Sport yashingiwe i Kigali, ikipe yakunze kwita ko ari iy'abakire. Ikipe yashinzwe bwa kane ni ikipe izwi nka Rayon Sports. Rayon Sports yashinzwe mu mwaka w'1968. Rayon Sports Gikundiro ewan abareyo kabisa, cyangwa se abantu bakunda Gikundiro mubitwereke cyane. Ndabizi ko muhari muri benshi, ndabizi ko muri benshi mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda muri benshi. Mubitwereke muri comment, tuzatanga n'amanota tureba abantu babaye benshi. Rero tubasuhuje cyane. Ikipe ya Rayon Sports uhita wumva ko nyine ucyumva Rayon Sports uhita wumva ko yashingiwe i Nyanza. Ikipe bakunze kwita ngo ni ikipe yo mu Rukari. Turabasuhuje cyane. Ikipe yashinzwe bwa gatanu ni ikipe izwi nka APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. APR FC yashinzwe mu mwaka w'1993. Yashingiwe i Kigali. Abakunzi ba APR FC umweru n'umukara ndabasuhuje cyane, mubitwereke muri commentaire. Niba uri umufana wa APR bitwereke muri commentaire. Ikipe yashinzwe ku mwanya wa gatandatu ni ikipe izwi nka Police FC, ikipe ya polisi y'igihugu.
cyangwa se Rwanda National Police. Polisi FC yashinzwe umwaka w'ibihumbi 2000. Rero ndabasuhuje cyane abakunzi b'ikipe ya Polisi FC, namwe mu bitwereke muri commentaire. Ikipe yashinzwe ku mwanya wa 7 ni ikipe izwi nka AS Kigali. AS Kigali yashinzwe umwaka w'ibihumbi 2003. AS Kigali n'ubundi birumvikana yashingiwe i Kigali. Abakunzi ba AS Kigali mu bitwereke muri commentaire, turabasuhuje cyane aho muri hose. Ikipe yashinzwe ku mwanya wa 8 ni ikipe izwi nka Bugesera FC. Bugesera FC yashinzwe umwaka wa 2006. Abakunzi b'ikipe ya Bugesera ndabasuhuje cyane aho muri hose. Bugesera FC yashingiwe n'ubundi i Nyamata. Mwahita munyuba ko ari mu Bugesera n'ubundi. Ikipe y'Inyamata Bugesera FC mu bitwereke namwe ko muhari. Ikipe yashinzwe ku mwanya wa 9 ubwo muzo navuze ziri mu cyiciro cya mbere ni ikipe izwi nka Gasogi United. Gasogi United yashinzwe mwaka wa 2021, yashingiwe i Kigali. Abakunzi ba Gasogi ndabasuhuje cyane aho muri hose. Abafana b'Urubambingwe ndabasuhuje cyane, namwe mu bitwereke ndabizi ko namwe muhari muri benshi. Ngaho rero amakipe 9 akomeye mu Rwanda n'igihe yashingiweho naho yagiye ashingirwa. Ndakeka ko niba uri umufana muri aya makipe wibonye, munabitwereke muri commentaire, munakomeza gusaba ibintu bitandukanye kugira ngo tujye dukora dushingiye ku byo mwebwe mwatugaragarije ko mushaka. Rero ngibyo urumva ko kuba navuze amakipe 9 naguze ko ariyo ubundi shampiyona y'u Rwanda ameze ko irimo ubungubu irimo amakipe 16. Rero ayandi ntago tuye tubona amakuru yayo, kandi kugira ngo ubeshye abantu wabere kugakora ibintu uzi. So rero niba wajyaga wibaza ngo ikipe yanjye mfana yashinzwe ryari maze igihe kingana gute, nuko nguko bimeze. Rero reka nkomeze kwifuriza gukomeza kumera neza aho muri hose, mbasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha gukomeza kubana n'ibiganiro byacu dukora byo kuri Rwanda TV. Tunashimira cameraman wacu akabona director y'ikiganiro Kevin Roy, niwe uburi inyuma ya kamera, njye ndi imbere ya kamera. Mukomeze kubana n'amahoro y'Imana.